lo wase-Newcastle yes ake ngibabambe kanjalo nje kulabo bo-3 ukhethelezi umngcwabo uyahlehla kanye nokwabudokotela iyiphi inyanga ocabanga ukuthi inzima kakhulu la kulezi zintathu enzima kakhulu Zuma noma eforce kakhulu makhulu guys enzima ngithi usuyiphi eforce kakhulu Ngoba mina ngeke ngize ngazi ubani oforce kakhulu bayazi bona ukuthi ubani cha usibanibani useforce lokudlulela fanele alungise izinto okay ukhona oforce kakhulu kulapho angazi kubona kodwa phela uyabona abantu yila abantu abahamba abazi ukuthi ubani uwena kodwa lokho ukuthi ukhona onzima kakhulu ukhona oyedwa kulapho ukhona oyedwa kulapho ngicela ukuhlala noDavid Ndabezi khona oyedwa olaphele emgodini kuye kuzwakala ngisho amaphimbo ekhuluma lapho einsizwa ke athi unokusebenza angazi noma ukumbona yini lo ngangikhayizwa izwe incane